gospodine potpredsjedniče, gospodo ministri, dame i gospodo poslanici, poštovani građani. Ministru unutrašnjih poslova i javne uprave postavila sam sljedeće poslaničko pitanje. Koliko je ukupno zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo podnijeto Ministarstvu unutrašnjih poslova i javne uprave od dana početka primjene zakona o crnogorskom državljanstvu do danas, odnosno do juče, dan kada je predato pitanje, 20. jula, dakle 2009. godine, te koliko je zahtjeva u svakoj opštini odbačeno, koliko odbijeno, a koliko pozitivno riješeno? Koliko se zahtjeva nalazi u proceduri i koliki je prosječan rok rješavanja po ovim zahtjevima, kao i na koji način, kojom metodologijom, po kojem propisu, koja služba Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave utvrđuje da ne postoje smetnje iz razloga bezbjednosti i odbrane Crne Gore, a to je uslov iz člana 8 stav 1 tačka 7 Zakona o crnogorskom državljanstvu. Kratko obrazloženje ovog pitanja. Dakle, Zakonom o crnogorskom državljanstvu definisano je u članu 4 da se crnogorsko državljanstvo stiče rođenjem na teritoriji Crne Gore, rođenjem, dakle porijeklom, prijemom ili po međunarodnim ugovorima i sporazumima. Međutim, ogroman broj građana Crne Gore je nakon sticanja državne nezavisnosti Crne Gore, a zatim i donošenjem ovog zakona o crnogorskom državljanstvu dovedeno u situaciju da, bez obzira na činjenicu da su rođeni na teritoriji Crne Gore ili da po porijeklu imaju pravo na crnogorsko državljanstvo, moraju da vode postupak, odnosno da podnose zahtjev Ministarstvu za prijem u crnogorsko državljanstvo zbog specifičnih okolnosti i zakona koji su važili u prethodnoj i prethodnim državama. Iz tih razloga je niz ljudi doveden u situaciju da zbog funkcionisanja u osnovnim uslovima života, prije svega zbog obezbeđivanja uvjerenja o državljanstvu koje je neophodno za rad u državnim organima, zbog obezbeđivanja putnih isprava, mora što hitnije da obezbedi uvjerenje o državljanstvu i da što hitnije završi taj postupak. Postupak koji se vodi kod Ministarstva unutrašnjih poslova je po onome što jesu utisci velikog broja građana koji su imali priliku da vode taj postupak izuzetno komplikovan, spor i nada sve skup s obzirom na niz potvrda koje su propisane zakonom, a za koje je neophodno obaviti određene radnje kako bi bile pribavljene. Vrlo često su prava koja ljudi treba da ostvare po ovom osnovu hitna, a postupak je nevjerovatno spor. Sticajem okolnosti bilo je niz slučajeva kada neko kome je istekla stara putna isprava treba da izvadi novi pasoš. Da bi dobio novi pasoš treba da obezbijedi državljanstvo. Sticajem okolnosti, iako je rođen na teritoriji Crne Gore, a otac je rođen na teritoriji druge države iz bivše SFRJ, mora da ode u tu državu da izvadi određene potvrde, istekla mu je putna isprava, do nove ne može da dođe. Znači, postoji niz procedura koje su napravljene na način koji nije primjeren okolnostima u koje su dovedeni građani propisom u okviru kojeg se definitivno nije razmišljalo o tome koliko je ljudi bilo i koliko će ljudi biti pogođeno u normalnom obavljanju svojih poslova i u svom životu ovim propisom. Interesuje me, dakle, da nam definišete koliki je zaista broj ljudi koji se obratio ministarstvu i koliko je tih, dakle, zahtjeva odbačeno, odbijeno, a koliko pozitivno riješeno. Naročito mi je interesantno ovo što sam naglasila, jeste koliki je prosječan rok rješavanja po ovim pitanjima, jer su zaista vrlo česte žalbe građana da su to neumjereno dugi rokovi, čak i više od 6 mjeseci. Hvala. Zahvaljujem. Ministar Brajević, odgovor. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, uvaženi poslanici i ionici, dajem sljedeći odgovor. Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave je u periodu od 5. maja 2008. godine, od kada se primjenjuje Zakon o crnogorskom državljanstvu, službeni list Crne Gore broj 13/08, podnijeto je ukupno 11.200 zahtjeva sticanja crnogorskog državljanstva prijemom. Od toga je pozitivno riješeno 2.267, izdato je ukupno 1.383 garancije da će podnosilac zahtjeva biti primljen u crnogorsko državljanstvo kada dobije otpust iz državljanstva države čije državljanstvo posjeduje. Obustavljen je postupak u 19 slučajeva, odbijeno je ukupno 224 zahtjeva, a postupak je u toku za rješavanje 7.307 zahtjeva. Podaci o broju podnijetih zahtjeva i riješenih zahtjeva po opštinama u pisanoj formi naknadno će se dostaviti. Vjerovatno razumijete da od juče to nismo mogli pribaviti da uradimo. Rok za rješavanje zahtjeva za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom određen je članom 29 stav 3 Zakona o crnogorskom državljanstvu, kojim je propisano da je nadležni organ obavezan da odluku donese u roku od 6 mjeseci od dana pokretanja postupka.
Ovaj rok se obezbjeđuje u svim slučajevima kada se u zahtjevu za sticanje crnogorskog državljanstva priložena potrebna dokumenta i dokazi koje je podnosilac zahtjeva dužan da dostavi. Na osnovu člana 17 Zakona o crnogorskom državljanstvu, Vlada Crne Gore donijela je odluku o kriterijumima za utvrđivanje uslova sticanja crnogorskog državljanstva prijemom službeni list Crne Gore broj 47/08, a članom 6 ove odluke propisane su smetnje iz razloga bezbjednosti Crne Gore, a članom 7 su propisane smetnje iz razloga odbrane Crne Gore. Članom 6 stav 2 citirane odluke propisano je da o postojanju smetnji iz razloga bezbjednosti zemlje Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave pribavlja mišljenje Agencije za nacionalnu bezbjednost, a članom 7 stav 2 o postojanju smetnji iz razloga odbrane Crne Gore pribavlja mišljenje Ministarstva odbrane. I vaše pitanje i vaš komentar, obrazloženje pitanja pokazuju da vi razumijete ovu problematiku i pretpostavljam da vam je onda sigurno jasno da je ovo izuzetno komplikovana materija i da se mora precizno voditi računa. A da vam kažem sa kojim problemima se sve suočavamo, imate na primjer slučaj supružnika koji su stupili u brak 1950. godine. Muž je crnogorski državljanin, supruga nije crnogorski državljanin. U svakom trenutku svog braka supruga je mogla po osnovu braka da stekne crnogorsko državljanstvo. Smrću supruga ne postoji brak i gubi se mogućnost da se stekne državljanstvo po osnovu braka. Mi smo morali da damo posebnu instrukciju kojom bi se reklo da je u slučaju prekida braka smrću, kao što se nasleđuje penzija, da se u tom osnovu onda primjenjuje i zadržava mogućnost sticanja po tom osnovu crnogorskog državljanstva. Imate primjera raseljenih lica koja su dugo vremena ovdje i suočavamo se naravno svi. Ja zato mogu sam da se zadržim na samo ovom formalnom davanju vam odgovora, ali želim prosto da budete ili da shvatite poziciju u kojom se nalazi Ministarstvo unutrašnjih poslova i s kojim se problemima suočava. Znači, ako je neko raseljeno lice ovdje i dugi niz godina je tu bilo podnijeto zahtjeva sticanja državljanstva i onda se ustanovi da li zbog potreba za školovanjem negdje drugo, za bilo čim negdje drugo, dobilo je dokumenta zemlje iz koje je došlo kao raseljeno lice. On onda gubi način jer je komuniciralo, on je stupilo u odnos sa državom u kojoj je postojalo dobijanjem ili pasoša te države, ili lične karte države ili nekog drugog identifikacionog dokumenta. Sve ovo zahtjeva zaista jedan ozbiljan rad na tom problemu, ali kad bih vam rekao da tih 7000 zahtjeva u postupku, otprilike krajem godine je bilo 4000 zahtjeva u proceduri i to onda mogu da vam kažem, a ako imamo ovaj rok od 6 mjeseci, da tu nije mnogo, čak i produžavamo rokove ako ne mogu da dostave sva dokumenta, pokušavajući da riješimo te rokove na najbolji mogući način. Naravno, to jeste ponekad skopčeno i sa nemogućnošću da se dobije pasoš, ali, vjerujte, radimo sve što je u našoj moći da izađemo u susret, iako očigledno je nezadovoljstvo da se to radi sporo, ali s druge strane bi također i, nadam se, od vas doživjeli kritike da se radi nepromišljeno i brzo.